Hello guys, karibuni tena, karibuni sana kwa show yangu ya Lydia na Njala Channels. Nawapenda sana, nawapenda kabisa. Kuna jambo ambalo limenikasirisha na limenihuzunisha upande mwingine kuhusu huyo dada yetu mwenye aliwawa na Waarabu wakina Waiguru na hao watu wetu weupe. Huyo msichana anaitwa Cynthia Kerupo. Cynthia Kerupo shetani mbaya alimdanganya akachukua ATM ya bosi wake akapiga upande na upande na akatumia bwana yake. Imagine please, yake shetani mbaya guys. Tusijaribu kufanya hivyo, maana tunahatarisha maisha yetu kabisa. Hata usikie mtu anakupenda namna gani. Sisi tulikuja kutafuta pesa, na wakati tulikuja kutafuta pesa, ritika tuna kile kitoka ambacho unapata. Na tuwe watu wa maombi. Tuombeane kabisa. Sisi watu wenye tuko Uarabuni, tafadhali naomba tuombeane kabisa, maana tusipoweka maombi mbele hatuwezi tukafaulu. Tuweke Yesu kwanza, Mungu mwenye alitutoa katika nchi yetu, umaskini ambayo ilitutoa katika nchi yetu ikatuleta katika nchi ya wenyewe. Tuambie Mungu, hatutaki tuende tukiwa kwa jeneza, tunataka tuende tukiwa wazima, tuone familia zetu. Na vile tulikuja Baba, tulikuja kutafuta pesa, hatukukuja tutafuta maneno katika nchi ya wenyewe. Na Mungu naye atatusikia na Mungu atajibu. Ati katika Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu ambaye ameaiomba mkate akapewa mawe. Ukiomba mkate unapewa mkate. Ukiomba kitabu, ati mwanafunzi akiomba ukiwa na mtoto akiwa shule, alafu akuja akwambia baba nahitaji kitabu. Tunaona utampea kitabu, huwezi mpea kalamu. Sasa hapo ndio nasema ya kwamba sisi kama wana CALF, Team Strong, haki tuombeane. Ukienda kulala waambie Mungu, tafadhali Mungu, kumbuka mwenzangu mwenye anafanya kazi mahali fulani. Maana majaribu ni mengi. Wengine tunatoka katika familia ambayo ya kiuchawi. Wengi wetu hata wafurahii sisi tukifanya kazi CALF. Mtu anafikiria vile ulikuja CALF, shida ziliisha. Na ajue kwamba hata ajui mateso yenye unapitia ndio unapata hizo hela. Haki tafadhali, wacha tuombeane, Mungu atutangulie. Tunaombea hiyo familia ya Cynthia Kerupo, Mungu awafariji, Mungu mwenyewe awatendee. Sasa tujue kama Cynthia Kerupo alikuwa na mtoto, lakini wacha Mungu mwenyewe atetee hiyo familia. Mungu wa amani awatetee. Na ule kijana mwenye alipepa pesa ya Cynthia, naye ajue alitakia huyo msichana kifo, lakini Mungu wacha apikane. Wacha tuachie tu Mungu. Hebu nipeni comment section mniambie iko namna gani.